your best YouTube channel. Ni wo muntu wange. Aye buwera muku. Nakaira okusaba. Nakange. Toka chomusana bali kujja kulya timpa. Timpa omulya. Yo mwana ndakuyisaye nabitambala. Bino mukaire timpa omulya. Zaye nabitambala. Otama omuntu. Ayo mwana ono. Ndakuyisaye. Mukaire tusobo mukaira yabaira ava kunonya kuivwa. Maganga ndakuyisaye. Aba ava kunonya kutimpa. Why media? Nachi ekindi tako ifaivwa enyama yatulemye. Enyama yatulemye. Twafuna yo bamweta bati ono? Biringania. Moyo bale. Bamweta bati ono dada? Biringania. Bale. Biringanya omulya? Ndya. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Abali ku why media ngawe muri kumbona ndi kugula mmere eri embozi yalaga eyo mukyala wo mu bitundu byena waninji atambula ng'ente. Embozi eno yagema ku bantu bangi era twakoma okujja omukyalo no nga atukobeere nti n'emmere azira waka nti azira mmere oluyisa asula nga taliire. Ekyembi nga bwe mwawulira akoba nti abaana yazaala abaana abandi abaana bamwesamba baawa abandi baafa oba bajja mu itaka. So kyetwakola nga why media twakatutwidda kufuna akaire bambi tumutwalire ku mmere era nga olunaku olwaleero bambi twidya okugula akawunga tuvagula kwa akawunga kakano 10 kilograms tuli kutwalira bambi omukyalo ono era obusente tulina butono twera tukeeya tuli kujja kumugulirayo okwo n'ennaana endagi twandiyenza omugulirawo kabamba oba oliawo kuba yatukubambwa amazita n'emyaka egisoba ebiri nga tali awo kabamba wabula embeera tetusobozeisa. So tuvagula akawunga leka tujye tugule kuku n'ennaana oba endagi then tumutwalire. Bino wakakutenga endagi omuntu amala kubanga ngaali kujjawo kilo kuno omuno oba kilo kuno omuno olukwa ifali nalyo olukwa omukaire oba yokunonya timpa. Ni wo muntu wange. Aye buwera muku. Nakaira okusaba. Nakange. Toka chomusana bali kujja kulya timpa. Timpa omulya. Yo mwana ndakuyisaye nabitambala. Bino mukaire timpa omulya. Zaye nabitambala. Otama omuntu. Ayo mwana ono. Ndakuyisaye. Mukaire tusobo mukaira yabaira ava kunonya kuivwa. Maganga ndakuyisaye. Aba ava kunonya kutimpa. Ndakuyisaye na maganga. Mukaire. Angi. Twakusubiza nti kujja kuyira ku kweno. Enti enoko. Edambaire eninga. Era
twakuleeterayo ku ifa tuba tweseeyo okuba binaana babiki oida kubibona oida kulyako era mwebalina mwebalira irala mwekaza maito lingira ku nyumba mwangumu oli wagayikwe okubiranga kunaabo otibana ali awo sangaire oba mwide muno tujja kuba kulya tukuwe dada banange menabirira kene kulyako buli ndalangerere tuziramere bukalamu biki ebyo ndete oba ndete naba katebe bagano kutega tujja kutyamaawo omukaire nja kutyamaawo omukaire angi ndese nkuleetera akawunga webale ino webalira irala wekaza mukama akuwa omugisa olikunkuba picha webale ino webalira irala mukama akuwa omugisa walabi nakaira zena bakandiza abirere mukawulere waleta ngirizaagano oli akawunga kakano titidyo oba nakyekindi ifeivwa enyama yatulemye enyama yatulemye twafunayo bamweta bati ono biringania bamweta bati ono dada biringanya omulya ndya magendira wendira bino bimuteri bimuli kubona bino oli ebiriwa bino ekyo kikiva kyeryo ono muteri ono dada tubone muteri sesa dada tubone muteri yobero kujja okulya birete bano tubibone byona birete tubone mwebali kuba kwa Wai Media mwebali kutugobera mbona mbozi daifa ku YouTube ndi Yolisigira Yazid website mu bikado nga wemba kubyo kutuyinga kunga tutandika olugendo lwaife olwokuletera ku kudada emere twali wana about 2 weeks ago twaidala no twabona embira ya dada yali mungati nungi twawaya kukuna yembozi ye yatukobera mwabonanga yazalibwanga mulamu wabula ebigire byamala byali mala so dada ebigire byali mala ngataka asobola yegalula bwegalule so kyafa kyona ekigere kyafa kyona so nakoma wano nga dada tukobya ali kwenda ku buyambi bwa mere bambi so nga Wai Media twasoboyira okufunafuna yokuku omere obutono twetere ku kudada amusoga akoba ati akatono kalya bagwaine atali akatono awo namukanwa atali akatono awo namukanwa so wetutukire wano maka ga omukaire ono Gertrude tumwagaine nga ajire kunoga timpa bino ono ni timpa yaba kujja okulyanga ivwa imwe abasinga musobola kwanga timwidinga lino babirya ayo olwibule lye sente ifwe no mukyalo abantu bakolesa ebintu bino timpa omukaire abaye kujja kulya timpa era ono ni mutere ali ifwe lindi balieta mutere twalinga mukyalo nga tubona ebintu bino bimera nga era binerengeta wabula wobifumba byona bye babikola batya birina engeri yebikolamu yebityereramu so era ddala takomye kuno afunye yoku uloti emboga abe ajja kulya nibono oboga so ero nembeera so iwobeewe tukuba tuti muyambe ku kubambya abantu nga bano bambi yo nembeera abantu yebabaamu eno embeera tinungi oli kubunaivwa omukaire abe ayikujja kulya aye ngoba oli eyo iwe Katonda yakusobozesa osobola okulya enyama wasula n'okusula so omukaire ifa tukuleeta etula biringanya
ojja kulira akawunga kano bakwetako n'obuunu obw'okutaamukwe so tukobereku wano embeera ebeera etya butisano kasooka tuvuga n'embeera ey'okubaawo ndaaga budaaga ntyo era ndi awo naakaira nakusoma kusaba bandeeseeku na buleeta aye era mbaire ndi awo nga nzira na kintu kyonna kyonna nti wabula tulimu okutuukya dda natuguze gale tuutule n'omwana ono twenge okufuukawo twembaire nge okufuukawo so obeera okujja kulya kyadda twava wano twalagirira abantu yoba eriyo aba ayenda okuyiddaku kweno eriyo abantu abayiddaku ku wano abe tegaidangawo ku muntu waliwo omuntu yatukubiraku ku yakoba ati ndikwenda kujja kuwa omukaire oyo tebaida mba tikutereka so buti erive bali kujja kuliira kuki bukyadda buli omu bwenge ogoye bwembaire nge ogoyerako kyadda waguze kiro afukiro ndeeterako bulimukyadda yabeera kujja okulya tunakuba ni kyadda kisenge eyo mugasefu yogera akazina bakaifa kano tunakuba kyadda yobeera kujja okulya baikuleeta kyadda ono akuwoomera ino oba lwambula ya sente mbula ya sente nakukobera nti nze mamba nagenvuma sukaali namwevuma obuuno obwo wabula ng'abaana abo ensaba nti mumpeeku uno bwenge okulya obwo so abali ku Hawaii media bambi mukeetalimbye aliwo yamuweereyo bukyadda buubuno oh my god kyadda wuuno akwota ya kyadda kyadda yamuweere kyadda wuuno yabaye kujja okulya kyadda buno ogyokola onanogera kwevwa se n'okunoga obuvu obwo so oyo kyadda obeere kujja kumulyamu emirundi emeka ono ntoola ku ntuukanga otuudde tuto ntamu ibiri gyonka ntamu ibiri musana naigulu so buti okufumba buti ofumbirawo mukaire nze ofumbira yiire so buti bandi ono olikujja kumukozesa otya olikujja kugabira kuweena abantu oba olikujja kulya mpola ojja kumulya otya nze njakusenanga atakuwayo eno omuga weena kibuli ndakusenanga kukagema bwengalangula bwendya kagama osobola bandi ono asobola okutwala paka ojja kumulyamu nakuimeka oba buwanvu ki bwendi mulala mulyamu emwezi ekira 10 nakutigiba 40 ekira omwezi gubaamu enaku 30 benza okumulyamu oku n'ekitundu omwezi obala n'ekitundu mulyaga kunimbona tolyanga kuki tiryanga kuno nibasena nimbona aye nze ndageranga katundu kakagema ate buti eifa lyeifa lino ojja kulyamu nakuimeka eivwa lino naku ibiri wena niwo olingira gano nsaka eno muli mu maido muzira ate buti guno omuunu tulesobosa obunankali buno bubiri obw'omuunu omuunu guno guno gulwaku omuunu osobola okugulyamu ibbanga ki omuunu ola ate ebirere kitwala batukemba myezi 3 twende yige mweno tukobere mweno tukobere muno ojja kutanka otya omuunu mere emyezi 3 minegyo mingi baba kintu ekyokutamu buli lunaku weena kinoonya so dada tuyengera okutokobera owulira otya nti ofunye emmere eno nfunye emmere eno ayi nabakoba nti n'akasente obuna bwempeera nzira akasente kagula makerenda ndi awo ntyo obwene oyendayo okuna akasente akamakerenda ati kuba ndajako italeero omusaadha bamweta mudyovule n'atunda amakerenda so buti akasente akamakerenda nakaimeka ndidde okubala amaiso agandikwa ekifu mena akukoba mwena mutusaasira busaasire onaakuba mwina oba oyidya ensawo yeweefaanana nti neekyo so abali kwa media ifa tukozeeko kwa katono ketusobwaire ayo omukaire ali kubakubira dada
ntuwe tumuwire emmere aye ali muku obuvune mulwaire muku ayinda muku akasente akamakerenda so webayo kwali kukuna akasente ka dada asobola okutuya akumuyamba tobuleeyo abatubona ezire wabula okubeera awo ndakubeera bwanga bwembaire embeera aye ezira anamba nti kasente kakano kamakerenda nani wena niwe olingirira kukyalo kuneza kuyamba ezira anamba kuno oyo aye oyo ena ayina abaana oikuba bona babe aye anamba atya so kankobera abali ku kamera okwo abali ku kamera omukaire ako byembwa ayendayo okwo n'akasente oba oliawo akasente akamakerenda olumbe lumuluma ongema kubona waire okuba oti bukaire waire omukaire yena alwala bulwaire bunumira irala so webaza ifwe no era nsiimye tokoite nsiimye mulina lya Katonda mwebale kubyagala era mutaira anuma muti okuva bwe twatuukayo oku kabiri tetukairayo osimye ino nsiimire irala bana nsiimye atasiima mulogo nga enda kuyita bwite aye nze nsiimye mu maiso ga Katonda so ngotwere ku makerenda buyambi kyobundi bweyandiyenza oba olio tukuyambe bamungulirayo okwo akabamba ndyakubanduira okulyako n'akasukaali mekayina abakobakiye nti ebyo nebyaifu ebyenaani ebyenaku iwona ajja kukyabagaiga ate nga baino bakuyambye wabakaka oba oidyensa wefanana mwena mwetoola ku bwetoole so omaze ibanga kinga tolya ku kabamba maama nze wabula buli kintu emamba kaine egulika nze olwa pasika era olwa pasika oba nagula nanoga mutero ono ona kulwa Easter olwa pasika walya mutere era wono yenalya aye bino kodi birigaimo byona bigulibwa yeneziro waifwe ate omutyero omala ibanga kinga tokulya ayo mwana ono oikwenda kunsesa n'againo gano agamalibu omutyero imala ibanga kidada olega nsasa n'amegera ku tigakana kuba ndi mulokole olega amegera ku ya Desemba kiba kiwoire ku Desemba bamegera ku muli kubona embera neyo byanaku bino ebintu bizibu nze wange neko omutyere tigwenda bagufumba tigwenda gwansina oba ndi kusubaba jakwe miyando ezungule niwona abo n'amagombo nakoti omukazi ono ababe bagaawo jakuwezungulule kuba oyinza oko ndi kwetonza gyobone bubone nze bagaamu ndi awo alina mwesuniga era emamba tidi nabbe yegula mewe nalingirira oikutoola akasente so aye muzeeyi we yalingawo yalinga ibaawo nga akugulira nku ebintu bino leka kundidukiza nanga lwakitagula aye amaze mu magombe myaka 3 mbonera ano naidako waimwe yena bigawulo kambu gutakaliwo yandidandaba kunaira nakandi kanje nfuire makono agabaze gange lwaki ebisere bisinga ensi wekunigolo uzaino nti oba oliawo nandi yefuirire ki nze ndi mulokole tegansa kufa nenda Katonda mwene nalowooza nantoolawo obwene Katonda akutoolawo niwe oli obulungi Katonda tayenza okutoolawo akutoolawo okay so tukobere kuku embera gano enumba tetona enumba tetona ekyo tikusubaba so ate enzikiza amafuta gabamu nze nkuma muliro gutya ndetera kwa katooke kenkozesa akatono kati kafaanana kati ndete okozesa tooki ndeteko kaboneko akatooki oida kukandaga okozesa tooki kandete
omwana leka omukere leta ku kutochi yo tubone kuyokolesa anange leta ku kutochi wakasinga tukubona embeera y'omukaire kinungi mukaire leka ajja aleta akatooki eno tooki yokolesa aye amanda muzira dala ekune nti lwaki teyaka nti amanda muzira sandukulako obune sandukulako obune amanda gawa mugajawa kyagaamu amanda buti munumba okolesa ki obanga tooki eza mu manda ndala musana mukulu ng'amaze okulya tintenduka butenduka kaye nkozesa ne n'omwana kyo oyala musana mukulu nga laiti eriku obwire olambala bulambale munzikiriza eraiti eriga kitanga nti enduba eri kwaka kino muziramu kyaba kyakagaamu kibeera bwawo so buti oyala musana ndala musana n'okulya musana meekabiri emmere eno y'obona yoona kayoda agakwiraku nti olumala okulyako tiweetendukira ogyobe na mwana ayikulira meeno okuba oti naakudaaza aye nga mpegano bwendi munumba nga kayimpanza kulya so eyo totya bwire munzikiriza bani wooti onaakikolya kyonaagya waiba oba onaagya munumba etaliiyo waakola otyaye era oguma bugume anange so ate eno wetufunayo okulira itaala lire eriye balyeta batya ery'ekirawuli osobola ofunanga obufuta netufuna itaala ly'ekirawuli ery'ekirawuli ndi tiidi balyeta batya kowero ery'ekirawuli eryo eryendabirwamu ndidi okukola gide bakolaga ndo tofukiraga n'amafuta oba tadooba oba oyenda tadooba ate wetufuna katadooba lino lyokobye neirungi kuba osandukulagano wafukamu ate weba yakufulira kasola mama oyaba baba wange era aba katonda wange era aba katonda wange oba aba baba wange musabire emigisa emingi eino mpulira mbw abeesula abo nabababa nani abagaiga aye nowanfunira gaako era mbona tibaasa abantu baasa aye tikaidi kasola sula bata akantu bakata kunumba waigulu eyo bakuteraku n'akabalubu then obwire butuuka kayakanga nti awo mba nduse aye nina akasente niwo namba okay. So ebyeyaliro ebyokusulaku ebiriwo amasuuka biki olina byebyo aye mwana wange wobeera ebyo wobeera n'ebyo wobeera n'ebyo okay. Omukaire Gertrude Nangobi okay. So bambi eyo nemboozi y'omukaire Gertrude Nangobi tumuleetere kawunga twamuleete naivwa oba oli eyo iwe oba olya bulungi osobola okulowooza nti byetuleese tibijja kumuyamba aye tuleetere aidi ensonga enkulu eri mu bintu bino era ifa tusobera nti bambi bidda kumutambuzaku nga waakobya ati okobya oti mwezi 8 twamuleeta ni kuivwa ndageranga akanaani akagema ojja kulya akatono onaiguta tolambulikire mu numba mayo mpegano womalawo kasinga olundi okuba kutubuugi iwo wesiga okoba oti ngoye bugoye byona iwo obuuzaaku eyo nze ndi awo nzira bwida ntabi era oikubona bino yo ikububona buti ayi tibuliika ole yali yabitoola bulamu ogiba n'abagaata ku mbuuli yaseesa bikuta bya mbuuli oligema ebintu bya binaano okay.
Chokoba ono teacher dawa moga ebikuta byamboli. Bikuta bino. Ojja kulya bikuta byamboli. Nti mba yabatuuka byatuuka gano ere ye yajja n'okuba tutwala ebintu ebyo. Obo nakuba nti meeka biri bwe naaluba aliwo kyenaalya era neebaza ino. Neebaza. Mukaire. Embeera tinungi. So amagulu butigali gatya? Obulwaire. Era n'oba obulwaire mwana iwe. Mene kuno toyi kubona bwenfaanana guno omugulu gwakooka gwona guno. Muzira kantu guno. Gwakooka gwona. Muno mwabanga muvwa na busiisa bwerere muno. Obutulitule buno bubu. Naagenda anena kavule. N'amalayo myezi 2. Byaluma naira. Kale empegano nzira kyakukola. Okay, Mukaire tolawo ebintu byoyingize mpola. Ifa tukuleke. Idoyingikize kudada ebintu bino. Sabako kuboolya ona abantu wali bana kamera eyo. Eri abantu abali kubona bangi. Toli kubabona. Bakobera embira yolimu. Oti neetaaga obuyambi ero bakubira buyambi kyoyenda kati ere kanyama bakobere bali kubona. Akabamba kona nduira okulyako okuva mu December. Kabamba. Negomba okulyako. N'obwida ndabye ino. Okulya oyenda. Ayo obwida ndabye. Ebyokulya onaatola wida ndabisa. Okay. Najja kwawo mukigenga awo bampa bwatukerenda ntyo idi ekyalo bwe kyayononeka. Embeerwa yayononeka. Naira natutito bampa ku wano. Era nibeene nabaatula n'akasente okumpakira. Okay, Mukaire ife leka tukwerekereze tukuleko je ofumbe timpa titulyo balero lero kujja kulya timpa oba oli kujja kulya njja kubisuula. Kali wafuna kumamba ebyo njja nakubisuula ebyo. Atosuula timpa waife ni mutere. Wafuna kabiri ola kuidandayo. Biringanya jasi biringanya. Nekindi kikali muno ekyo. So fumbo boja kola biringanya otabike. Wazatabu. Twena wetu naba ngeri yakandike tufunyeko ngeri yo wundi atuyambye natuwa kuko oboli awo obuyambi tera tuyida kukuletera. Kuba nti nabukerenda akakakerenda. Nakasente akakakerenda. Lero kuno tuyida kulwana tufuba nga tufunayo kwa akasente akakakerenda. Katusubire tunayire eno nga tufunye ku obuyambi obundi tuyida kuleta ku akasente akakakerenda. Owule dada. Balire wekaza mukama akuwerekere abatuuse bulungi mwebalire irala. Ayi ntubaye tubuze. Mubuze. Tube tuwerabire untenda unakulala tube tubuze natuka gale iliyo mukyala nkati ati ni wano leta akawunga tunamuwa. Waliwo kuita leta rekodi butoloko kodi bichi. Waliwo ankobi abaire bubaka yakati nawo leta akawunga tunamuwa nakanje. Babaire babatwala kubwerere. Wo nigano mbwaba yajaka leta ati yakale mama baba ole yagemeza aira weno bagukusinga businge tubuze yatwayagana akavubuka akali kukwano kaidukuluko nakagali nakatokobya ati mweyongere yemberi ayole mukazi natakobya ati mulete gano tuwanangobye kawunga ndaka muwa ati wa ezira ko bairosula busula. Lero ko tujja kubula. Ati mujja kubula. So eyo ni olinga kufenol. Kale eyo ne embozi ya dada nango Gertrude. Era mwebale kuba ku gamutugobera bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ku kamera ntambule ni munange bamweta Lee Chain na naba ku lwiso ogema ebifaanani bino my cameraman Musada Mwembi. Era abawagira music musobola okujja ayina YouTube channel eri kweri na Lee Chain E then Chain CHAIN Lee Chain. Osobola okujja ku YouTube channel wa mugobera then nene mbadde diri okonungi bambi tuba ku kamera ano twakigemaganya twatambula mu byalo eno twayamba ku bantu baife bano. Omukaire
bete subira kuida nti ayo buyambi bwabeere butono abantu baavu tasema abantu baavu aye katusabe wena abayo ku buyambi businga wera tuida kwira nkobe nti kamutwalire ku najo wo mukaire na mulinda afe mali mfuna akawunga sona akanti kamutwalire ku kabino byemfunye kayo tunafuna akandira tuida kwida so nani naiba wano naiba nani niwe naiba nenze naiba nkobere kuku omukaire abawo wati anenzikiza embere ebetaga nobwire mukaire so we nawo ngaje naiba wano obwire munzikiza abalogote bakubama bale kumayumba niwe banakuba nze lumoka naigalira oti netendukira tebaye bakuba kugaije bo era egaba misotagi oba okobe ogema kubugeme katonda yakusasira busasa era niduzi no nagema kugusota okwaga kuti naleka buleke gwaja dado musita gwida munumba mwana yo oba yasimiti gwida naye katatiki nekiswa musita baga wabona musita takubandulu awo okuba buli muntu abatendwike akoye iwoleka walinja ona asobola okuleta ali omwigo ikutambula ikwemerera bbe so otusabire sabasala nga webaza ife sabako kwano sala nga tuvaawo nga webaza katonda byatusoboza iso okuleta ebyo era osabe sala musala omusabe katonda atwa tufuna omukisa baje batufuna ebintu ebindi tutandike sala tandika kale kakugemere ku dada saba kakugemere ku tusaba sala tugiye maiso saba tuenda bigambo tubigulire dada ninge mpulira bigulira nsaba katonda nti yebale ino okugema ku bantu bano okubawa omutima omulungi nigutabaamu gwaikabyo era bye bankola ebirungi byona byona era mbisiimye okutoola kwe batafunye kasente kabwida ndabi salo gitaire mwaka kwakuliza akwa ene sale yo omukaire akasente akobwida ndali bambi webanga eri yo kwasobola okutuyambako kuna akasente akobwida ndabi nekikulu amukaire tumugaire emmere ayo likubona sale eri mwaka kasente akobwida ndabi ndakulya ayo olundi tiirye kuba oikulumi otoola emmere eyo nefuuka ikerenda okay kali ndi Yolisigira Yazid owebiside mu bikado mami tukobere kuku omwana mute kukumbali tiene edit enda kugema mwana tiene ino bifani bya bana bato tukobere kuku banange mami dawano niwe ono ni neighbor wa dada niwe amanya go ni wani seteno amanya go ni wani nze na abiri ayirine so tukobere kukwana embera omukaire abona atya wano kuna dokufuna ekyokulya akobye embwena kuningi era nakuningi era abona ekyokulya nga tibamuwaire era tibamuwa kulya okay so wanenzikiza obwire atukole kwa kizibu ekyenzikiza wano enzikiza tebaningi gano obwire timutya era endikiza abaningi era twatya n'emisota gida munumba omwo yaje kululirako olw'okubula itaala munumba jifuluma mufulume oba mumuyamba ku mwaji kuba tumuyamba ku aye tatu amuyamba ku olwisi mulimu okwida nga tuzirawo so mukayi kufuna ku cases bana abaide okumutiisa bano abaide obwire okutiisa abakai be abo tukali bafunako so wena obuyambi kibono dada bwobona embera yali mu buwandi yenze bayongera okumuyamba sola munumba yetaaga ekyokulya nga galwaire obuyambi bungi kale toyanziza kizibu dada twandi kumulundi ogwire twandi mwetera kwa kabamba ikizibu amaino galiyo takasobola kunano osobola okunana nsobola mukali mu amaino omwo nomuba omwana akali okumira amaino akuyakuya yalya alya kale angawe mbakwe tujja kuswika wano bambi ababaire ku mwebale kuba kwa bakali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos ndi Yazid Yolisigira owe ife bosede mu bikado